Usione mtu anaiba kuona kupenda kwake. Ni hali ya maisha yenye inakaa ngumu. Kuna wakati nilikuwa nakaa sana nikivuta bangi. Nikaona kwamba nikivuta bangi ndio nitaacha kuiba ama kudhulumu watu. Basi niliendelea kuvuta bangi. Kuna wakati tu nikakuja nikasema nitaanza kuacha. Nikatenga muda nitembea peke yangu. Si mchana, si usiku, nikaenda tu peke yangu. Sasa nikawa najiuliza ni kazi gani nifanye? Mimi kama Frank, kazi gani naweza fanya? Nikawa natembea peke yangu kila wakati. Nashukuru kuna best yangu tu ambaye anajiita Side, kijana mwenye napenda sana naye sana. Kijana mwenye alikuwa ananipatia maneno mazuri na matamu, na alikuwa akinipatia njia za kufanya. Saidi kwa best yangu sana nikitembea sana kila wakati. Na alikuwa mshauri wangu, kwa tunashauriana mengi sana. But maneno yake sikuweka kwa akili. Sababu kila kuchapo najiona tu sina chakula. So lazima nitafanya hiyo kazi yangu ya kuiba. Hiyo ndio kazi niko nayo. Nitafanyaje sasa?